siap. Ben sauk isi dohoke. Alay, maaf. Aku ngomi ke tapa kan say nah. Maaf saya maaf. Au tapam gomin say nah melampar lau kenda di ngeri lau nah ke. Andor sengaja re. Au gomi ke dalakam sekolah, labo jam sekolah ke mendak di dom sampula pedre. Mada ka jaga rasaku bunga urdong pangadam betoi. Cara bedire tanah oleh ti bedi manusia kita pesawek kim nom tanggung jawab. Bedire lain bedi asli re bedi palsu. Ira so sinen karingu ke. Bedi afitoke re. Ay na cowan don. Lampa. Wati cauku. Iya der kangan cawek lampa. Batun ho di polisi gomi, nah di wab di kantor polisi. Dasar manusia rakitan romo japa bedi merakitan. Iyo nih jaga moda bedi mada. Lampara pata angip la polisi pedere. Vale kalakati. Lampa karicu jap hama. Wati wara lomba na lampa ricu lampa santai pak. Tanah cambeng gahi. Mai. Kepal dusu tiop ando kere tiba teven bedi. Telepon japo polisi ka. Si masalan bos Raju. Lahama ke tevereron bedi ade rasa rumpap saya doa. Hey, stop. Mai kay nami ara ake ke wararang wa ba masyarakat ara rasa ake ke waram tahu bedi rakitan dari ede nami ne emai tangkap siare. Wa uraraka banami ciri-ciri na. Ciri-ciri andore pune akere. Porom bolo not dondakke. Persis ke. Ake masli ciri-ciri na. Antur vi kai ngomong ta bedi re lain nahu. Eda pa madda pa polisi re. Vunga rebon kan bedi sia. Nela cerita na. Madda pa polisi vunga nek la tagi piti koperasi eda sia merebola po pistore. Madda re va ala lo arakce. Cawana. Logikan ke pahu parampu ma bena. Bade ja logika kena camoti. Bos Raju ma parampu eda benami ke. Mai la batu nami do kantor polisi ngomir mai. Ain pana. Hama ake bedimu. Aken oke bedi mo vapu. Bedi madda, bedi ita bore, au dembe madda. Bedi afike ce ake pa polisi elen bedi podda kone ka tes rau ke. Alai. Au ku bedi hadem lenga nahu. Ngahi janggomi bedi afi pece. Ngahi bedi afi pece au ku di tesmu. Pa polisi ndai kita nuntu secara kekeluargaan pa. Tiwara cerita kekeluargaan mai batu nah kantor polisi madda ti badde ku sa emai der kabungan laki weki si mai kalau nah